Ready stock bosku. Ada unit Honda HR-V E 2019. Ada Brio E 2023 Matic. Ada hardtop tahun 81 bensin. Ada GR 2,8 2022. Di depannya ada Fortuner 2020. Ada Ribbon 2021 Venturer diesel Matic. Sini ada Pajero Dakar 2023. Ready. Ada Mercy C230 S202 97. Ada Pak Heri ganteng. Terus ada lagi CR-V Prestige Turbo 2021. Ada lagi Hyundai